Juan mo, Bang Takarina. Shalom. Bapa inang sini kekelegan nami marang idi kepe merbekas. Mersampang deket merlolo ate ngodiri, buiding kita pejumpa ibas acara pepalum ate. Ikanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Nderang madeng ku pesakat kami sukutan keluahan en mersodi po kita. Asa datong i dengan iten di perbadiai kita. Ali bapa nami si permaseha ate. Pasu mo kami. Deket tegu mo kami. Ibagasan tendim simbadia idi. Ibas sukutan enda. Amin. Renungan ta si Darian. Ibuku renungan wasiat nai si merjudul. Kesombongan benani kehancuran. Bagai sinidok lapihan simbadia, imo si tersurat i Hesekiel bindu 32, ayat 1 ayat 10. Janahnat si bagai pusat permenungan ta, imo si tersurat i ayat peduaken si mendok. Ale jelma si mangkuangko, pesenget mo Raja Mesir, bagahkan mo tenahku en bana. Lagakmu bagai singa poso i tengah bangsa-bangsa, tapi lebih bagai rupa buaya ku mecaho ibas laengoko. Nehemu mengeletuki deket mengkotori karina lae. Ale dengan sada kepercayaan. Genep jelma kemungkinan boingo lot sifat sombongna. Entah pe sombong karena jabatan, karena harta, karena pamilik, barang pe status sosial si debanna. Enmo ipecidah asa ia kui kalak si hebat na ia. Simbea paling terpandang ia rembangkan si deban. Ale dengan sada kepercayaan. Tikan si Hesekiel gabe raja. Mesir imo sada negara sini kebiaran bangsa-bangsa si deban. Bagi nola raja na si Firaun. Ia dak ngopeteridahkan kehebatanna petalukan bangso-bangso isi kulilingna. Firaun deket karina kekuatan, deket kekuasanna, pedoskan dirina bagai sada singa muda, deket buaya i lautan. Ia ianggap sada kala penguasa i darat, deket laut sima tertalukan. Nai Tuhan pesengetkan imo kesombongan perohkan kehancuran na. Karena kesombongan dekat kehancuran ngati merdalan perotor. Tikan sada kalak barang pe sada bangso mendo dirina superior manang pe lebih kuat. Ia gabe menulak peringatan dekat pedah. Ali dengan kesombongan merembahkan bonet. Si masa besi Firaunen memereken ajar bantah, penting merpengilako mende, mercerep ukur ijoloni Tuhan dekat dengan jelma. Mercerep ukur memainkan kita terbuka, lako menjalo pengajarin i Tuhan naik, dekat dengan jelma, asa makin bagakna kenggeluhenta. Mula boy kita mengulakan nih, kita oda tertambat ibas kesombongan si merembahkan kehancuran. Mersodip mo kita. Liasate mo Tuhan, enggo ipesenget ko kami. Tolong mo kami, asa ipergegohi mengulakan katami. Ndao mo benaminai kesombongan, tapi berikan mo kami cerep ni ukur. Amin. Bagi mo renungan si Darian. Ulang lupa ki subscribe, like, jangan ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkitekan i kita karinana, engkau terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo, si masu-masu kita karinana. Njuan-juah mau bantah. Shalom.